Ya Allah, cek meles sabe. Abe terus ruah, terus cerita apa sih ya alami abe. Meles abe pas di nasib ngak dia. Mulai kini tak tahu mana rasa aki kasih sayang orang tua. Ma, bapak, mak tega kesak dinengko mulai kini. Sampai-sampai yang kau odik sebatang kara. Seika akan bayi bosang sebenarnya. Ya Allah. Tabu ya cek lah berah. Kok jalan nyari cek kagan sedih lah. Ya Allah. Antara banyak asam mari. Mana perampok? Ya Allah. Mai beri bagian ngak ria Abdina. Abdina itu apa ya Allah? Salala apa sih kakan nampu minta ke orang. Maki beri ujian seberat ngak ria. Sepura aki kau lakus teh. Mai beri bagian ngak nikah. Selalu kula kailangan ring tua dua. Pakwata aki kau lah ngajarin aki kau di ngak nikah. Kalau nyok onda ka ajunan. Pataba aki ate kau lah. Amin. Yun sedekah na ba? Terus langkah mbak. Sedekah mbak. Alhamdulillah. Cukup ya beli nasi di kemarin. Pak. Allah, Pak. Aduh ya Allah. Pas kena tang ujian sedia. Tabu ya bicek lapar. Apa sih kebeli ya pasti kulit rampok. Kadang kok terpaksa jalan boy goreng-goreng. Moga seneng ben pele mula kala pentanareng tuana. Nyon sedeken na Pak. Ada Kok kita ngakan selaku Pak. Nyon ni serah. kimi tengakan kembuman. Doma. Kuliah tim Pak. Kita ngurus engkau masih anak yatim. Noni Pak. Tak ada di sana tur. Noni Pak. Tak ada. Oh, tur. Ontur kayak neneng tadi. Sini. Ganggu kayak jalan. Ya Allah. Abdina ku tidak remah. Kangku inata masa depan Abdina.
Kau lah kebetulan dah cacat ngak nikah. Mulai kini tak tahu mana rasa aki perhatian orang tua ban kasih sayang. Nyon pototun ke jalan Cipadeng. Kemuka niat sarang tuan abdina taka hajat ya Allah. Amin. Ba, aji dia rumah je orang ah. Minta berempat pai bejer lah. Aji nyaman tempat strategis dia. Biko ke villa. Ba i tak apa lah. Iya, beli kapi duan kan ke parkiran boleh mulai lebar. Iya, nang tenang transfer biko lah. Ya sip. Oh iya, kempang bro jila. Yo sih ya, tang motor wak mari lah. Sorok hiru. Ya Allah. Dompet sabar ya. Mak banyak pesen. Ring sokir ya. Posang ra orang ya. Ya mak budak KTP nah. Pak Fathur Rahman. Abi berempat motor dia. Jalan desa jalan banyak pakok. Dulu. Mak dompet ada. Aduh geger paling rom. Lagi setuju dina bela lagi geger dina. Bahaya ro banyak tak data ro menela. Orang lo mak posang. Kayak dia dompet di rumah ta. Nyari apa, Pak? Dompet geger dina paling pak. Engko boleh kita tuju dina sih pak. Atas nama siapa? Fathur Rahman dulu pak. Oh, tikin Ya nikah. Allah, alhamdulillah. Mungkin ni kawan dulu pak. Aduh, kesoan pak. Pak serangkung pak ni kak kebay tanda terima kasih dulu pak. Pun, Pak, pun. Kula ikhlas nolong pian. Aduh, kesoan sarung kok pak. Hari mun tadek kaki pak. Tuh tak tahu kok dari mana pak. Hari penting kapi bareng berdina pak. Serangkung pak ya. Iya tak apa, Pak. Panjang datang tugas, sama manusia harus saling menolong. Aduh, pada remaja na abeli sengkok kaki pak. Amit pak, anak apa mereka begini ke pak? Ketegi lokalnya. Oke, Pak. Ribarin gasa gula, kita beroreng. Mana berangkok? Tina, aku sabar pak ya. Kapi pasti berdua sini pak. Tore pak, noro bulu pak. Kamu, Pak? Tore pon, bulu terus amal sembian pak. Kulit matur sekerangkong sehari, Pak. Berketembian. Repot kau nih beres. Anak apa pak? Dia padina balisna kakek polana cucur kaki membeli tang dompet kaluang bapak. Justru kok motor sekelangkong ke kaki pak. Minta ada kakek tak data penting ada elang pak kapi pak. Oke, Pak. Depada. Oh, jadi hari ibu bungkong kaki pak. Nang di siapa ke pak dina pak? Iya, Pak. Kok sebatang gara. Mulai kini itinereng tua. Dina sabar pak. Yowes pak, kok abali deh pak ya. Ki banyak urusan kok pak. Hari ya tanggal tu nama, beritan nomor, mau butuh apa, langsung hubungi pak ya. Cek kansongkan, angkep kelihatan diri. Iya, Pak. Matur sekelangkong. Nih, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, saya bu matur kusokon. Odi kau lele ringan aki. Aba bisa pengandala boleh. Amin. Ada. Aduh, sekelangkong sehari dulu pak.
Maaf bosan kalau tadi. Tara apa dah? Nyari apa, Pak? Dompet keker, Pak. Iya dah gitu dia. Cukup bilang. Apa sare, Mas? Ari Pak, dompet cecil dina paling gila Pak. Cecil tak ada apa cecil. Keker pula. Sik dok kata-kata di rumah. Action. Wis. Telok. Takar. 3. Gila, wis ya. Pak tang motor mari lah. Iya, iyalah. Action. Nyoon pa to na ya Allah. Ama nyoon pa to na. Bo. Mali yun. Yuk, action. Ya Allah. Abdi na ko tidak remah. Apa lah? Loh. Aku nata. Action. Ya Allah. Yang mata dulu. Ani iya lah. Yuk, ayo mana no. Wes. Yuk. Allah, Pak. Allah, Pak. Utang tanah. Action. Action. Tapi ya. Terus masa sudah bang. Yo. Iya orang. Kemudian jadi mulai mapan jadi. Lah yo. Sip. Action. Baik korang gitu. Kemudian. Nah, yo. Wes. Action. Kun kok ora. Anu bar jauh dulu ke bar, diri bar. Action. Wih. Action.